man lolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya man tisang sagi tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano ko na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa ilang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw. Tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak, nga awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan ako niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarem ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, taintagbuya itsisine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kayat ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastid mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak ka. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritab iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kande ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kasla lalaki mat nga pay-paysaw. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan.
Sige. Nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik tiwalit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasunos malaw. Kita tamang ano damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka nagdardarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kang kadayta No kaya bumanan ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulit. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kailoy di istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, Ay una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay. No nga'y adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? No kasta, di mo amo atumboy di agar-aram iti anak mo. Nay. Day na imbaga day ta. Diyak mo bantaor. Ay, sos, bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apo ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasar. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apo kom, no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Agpay-pay som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day, chay.
Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan subliak pa lang. Ay, bumuludak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di ka nga wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawit ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay mangan. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mangantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Jak matan na siputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss. Mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan mo dya kaduwak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ni! Kunak manuna kisarita kanyam dya kaduwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga agururay ito'y. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ma pa ni balayo. Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro ni dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak.
Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak, ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaang. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tog na dyan nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik ti sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamanipo dita. Kanayuni konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon kang kaading. Kunana mat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muam-muam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runakot guwapo. Kasla na sing pamatilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na sing pamatilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen na nang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka nga ron, ante. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, ante. Iso nga aklunak dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na.
Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binasted mo, nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na si ka. Di na kayat na pagtrabahuan si ka. Kanaggagat na talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kataging gayta naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngam awan maramidak. Basol ko ta pinalus pusak. Kat ita single aklata ta mabuteng ako na makinayat. Ngam na dapay siguro masaraka kakas ka ni Cesar mabalin na makinayat akmanen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pud no anagan tintay idarama ita kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo at damat kakabsat ko ng agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dayto ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate. Nakawarwara, kaslawan mo't agigyan ditoy. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak, masango ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay ka di akong ulit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga sweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istambaya gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya akong unga. Tama na dahil pintas yun na. Alan korta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsong kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnana DJ balay, ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmat. Babasit pa'y nga minagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas kadagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanya ngay, adda ditan. Awatek latan at igasat ko.
Uray kumanubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam da tao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang, Husto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay narigat latat agaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildudakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka. Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Sanag. Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit naman gaya manang. I-rake din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out di nagbagyaw manang. Kung atarimaanag inyo firmot ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kung akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam Ikandak mo't ay ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kas day. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagnaad ije balay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Ay, manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Gawin Basta no niya ti matrabaho di tao, agtitinulong tayaw. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, may sa kilo alitsawn, umdasan kanyak dahit Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, Ha? pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anusan da kami apakanan Awan problema dita. Basta agikin naawatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pagkikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo pala dito, Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy.
Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa-awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo aya nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay sa amin nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Di nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi tanana. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Adamat sementeryo pa kay dulinan yun umatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kanjak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito'y. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati kang ato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo una yadayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita tenga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan santo agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay nukas jay mati aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidulinan tayo tao. Kasta ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Una, iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinamanagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na mo ngamin sinublian dyan nobyok nagabrod. Iday,
Inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sa balay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sa balay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron ka bagis. Pagpada nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit niya. Naipalagip lang amin. Diyak magawid ang ti aglo. Ay na, Arjay, ko, ayan. Di manang. Apay nga ta. Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sansangitan manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka no. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, rimeng. Wan nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ha? Ay, katuon naman ang. Sana problema dahi ta. Anya titid ko. Jay kukwam berteng, wano jay kukwam rimeng. Ay, kumporme ay manang. Wain, kompormilatan. Dalo asino ti umunan to amatay kada tayaw. Kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod Biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berting. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may bare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagil ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Inton saan ka mabarte pare. Amok ti sasawag. Yeah. Nore na parte ka, ritaw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag kam? Pasensya manang. Nagsabat kami kanirito abarkanak. Nagsat kami pasita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na. Saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa manan tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamat na nakasaka na apakaintulinak. Adamat panchul kaon.
Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakay duli na. Sarda nga mong tagbartak, Bertay. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to nagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ha? Awan mat daga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Ah, anya nga dito nga ilako pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kanut tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga saan ani Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyat na pampanuno mo aya. Takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan dyan may sakag ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam taw. Ay na, manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la jak marieng. Di magaya magang angasan. Ay, tinasayat. Itaray tayo ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis.
Katita bakante pay laeng tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaidulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang ngagkabsat. Kat ti pagyaman kiti apo, awan sakit mi. No addaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyaman aklaunay dayta. Alakastan, tigayem mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal may sa... Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laban nagumdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino di ka sasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko ah. Di namat paggatasan, di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to eh. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi dyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas matlaang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon ada giti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema matikas to. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, anak na nang. Kasanungatan nga, no, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pa'y la problema anday ta. Di pa'y la agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Nauma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa akalakyan. Gatang mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak dahi ta. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagi jay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram.
Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tay kalding ko, tatang. Anya, kunamngawan pagpastoram. Ita gumatang ka man ni tinayon nan. Agmulak iti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, kunran. Tapasok katak, ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alangar, saanan? Pare Jaime. Oh, pare! Oh, pare kunran. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare, nga mali, utanga ko. Sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos Well, tanag mo na ya pare. Magtulang ta. Nung di ka makabayad, sublik na kitikal dinggo. Ha? Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid na kitikal dinggo pare. Akal ding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akal ding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmulak iti sakate. Inak pa lang mangala iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imuna sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya akal ding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate eh. Adumet ti sakate ija bantay. Wanan ananang. Apaya kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti ar-aramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Ano maikat ti sigo na mubawng. Isunto sa rin na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dandoma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dandoma. Mala, awawatam ka din dyan anak talakay. Among patakas dyan ti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung-ungtang ka. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Sa mo itong nagitikalding mo pare. Uwan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwat anak da. Nagitay na duma. Sagay sala ta anak da pare. Uwan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang amin iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko matipamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Uwan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanang. Apay, ila ako maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inutakon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Isu nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati iji bantay. Awan maipakanan.
Urahin pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ilako. Taploan na ko mama matubaw. Awan mo't nga rod may pakanain, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Masakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kaon, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslad naman problema, maun. Nalakom matandag iti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Ada-adan, alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man dayta na pagparparikutam, Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay, ada planok nga arman. Ngam kastoy matoy agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, Juan, nasingpat day dya abalasang. Kaya't ko aparaken ka, anak ko. Asano nga roda maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Alaki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no in-person day tao. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyusak man. Apay nga yung kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ay, naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot kamat, Conrad. Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumrak ka. Kwa. Agtuktuk ako maitayan, nana. Apag isumat tarumar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka, ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka ta. Agsasang tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti barua pare. Umay sumarong ka iti balasa. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasyan ni Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamlama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abiga o, Conrad? Tay dakkel, uno tay basit. Tay dakkel, no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang tanag iti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas, nagagat pa'y kan nasing balasa. No ngay mapastedak, di bambanog laang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw, dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Kas makita mo, barang. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko.
kat dayjay pa'y apari hay may. Anyat laban ko kinkuha na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ng siyak. Wala, ngam na bisyo mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisyo, nagagagkapay. Kan adama itsuram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak, Agustina. Kunak lano basti din nak. Kunak no ni Jaime tiyak lunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kitikas taunay, Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatakmutan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing put tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanje pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak na takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblema am? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ituyin nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tay letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Amangan nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biyait. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito si angkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyang. Maigid-gidan mo't namin dahil ito alutagmay. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye ang ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye ang ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, madik ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak.
Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kitin. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyang to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Amang ano nabisyon tao. Amang ano natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante ang papananta. Anya kamot ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito kit bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti inted na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Jakla amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Jak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe tinagdalanak. Jak imbagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kat makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan nana. Hindak agsapul iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay sako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa.
Noan niya ti makikitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. 150 dito'y nabati a kwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas ang nangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Kartaan siguro na dya abakak mananita. Pala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag merienda ang tangay, ada ay kwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko repisos. Mala, mapanta nga rodan. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre nak tumat Syakla ka na yun ang di mangiliblibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre nak. Ay, wen ka day, na nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawi tol. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan narikrik na ngam adamot nga rod timpor na an na yun tibagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw. Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to ka ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan. Ta narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang at iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tatawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mo't matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awa mamapukaw kang ka. Para day talang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga mintagpay so kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan nana. Kunak,
Mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi ta anak panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, kan ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo la Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwarta anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Ta iso ti mangkuyog kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Ah, apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan di ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak pay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan, mi Manakibiyang na nga men. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Saan na bale? Ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasa at debiyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing pa day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapul iti kusina kan karga ti ref. Grabe madagi dyan nga anak ko. Syakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanya. Di da kano ngamin kayat ngagsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Kat si kamat,
Pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya ko magapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida. Uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbagta nakita ka dito'y istor, gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na na. Imbagayo day ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun nakatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga. Tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Eh, manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matin bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis-kitar. Day talag namnam ay matyamaw. Ni Olga, kasla saan tanga gayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis-kitar. Sa inton at damadis-kitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Punay ka to'y girlfriend ko na. Aya, Sardingan na kaon nga wawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. agad agayim tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise.